Izložba pod nazivom Slikarstvo 20 godina filuma otvorena je utorak 5. aprila u Univerzitetskoj galeriji. Na izložbi je predstavljena selekcija slika i crteža bivših studenata odseka za primenjenu i likovnu umetnost studijskog programa Slikarstvo. Događaju su prisustvovali mnogobrojni gosti, a svečano otvaranje je upotpunio i nastup studenata odseka za muzičku umetnost. Ovo su radovi kojima obeležavamo, 20 godina uspešnog rada sa studentima i na zidovima galerije ovom prilikom su sada, ti studenti već odrasli individualci, to jest umetnici i naše kolege. Jedna jedinstvena izložba koja se dešava u Kragujevcu i na neki najbolji mogući način prosto prikazuje dokle smo stigli i koliko smo do sada uradili. Dela 16 izlagača koji su zastupljeni na ovoj izložbi posredno nam daju uvid u razvoj i doprinos identitetu studijskog programa, odseka, ali i celokupnog fakulteta u prethodne 2 decenije. Kragujevac je od uvek vapio za jednim fakultetom sa umetničkom dušom, kao što je naš fakultet, i naši odseci za primenjenu i za likovnu umetnost su jedan deo te duše, pošto imamo i odsek za muzičku, i to je u stvari upotpunilo jedan umetnički život i umetničko školovanje naših mladih kolega iz Kragujevca, ali i iz okoline. Tako da, šta se dešavalo za njih 20 godina? Dešavalo se da smo započeli celu priču sa odsekom, nekada je bilo odsek za grafički dizajn, koji je promenio svoj naziv u odsek za primenjenu umetnost, mislim 2007. godine, početkom prve akreditacije, a sad je već odsek za primenjenu likovnu umetnost. U stvari, šta se dešava? Dešava se da smo Kragujevac napravili umetničkim gradom. Dešava se da neko dolazi na fakultet ili hoda gradom sa mapom ispod ruke, i mapa znači velike korice sa crtežima, i dešava se da crtaju u parkovima, dešava se da su izložbe vrlo česte i da su vrlo konkretne i da su naši sugrađani već polako navikli na ta umetnička dela, na umetnički izlaganja, i dešava se da smo postali od industrijskog, da smo postali industrijsko-umetnički grad. Svaki fakultet umetnički neguje svoju umetničku poetiku. Pretpostavljam i na muzičkom odseku, tako i na našem likovnom, odnosno na odseku za grafički dizajn, negujući takvu vrstu likovne poetike, dakle, kroz svoje profesore, kroz svoje predavače, mi smo napravili jednu vrstu, mogu da kažem, kragujevačke ili možda šire šumadijske škole likovnih umetnosti, što se da videti ovde. Znači, svi pravci su, ajde kažem, aktuelni, su zastupljeni, ali nekako to odiše našim Kragujevcem i našim Filološko-umetničkim fakultetom. Pohvale na račun studenata i isticanje značaja postojanja filuma ne dolaze samo interno. Relevantnost filuma prepoznata je i u univerzitetskoj zajednici. Veliko mi je zadovoljstvo i čast da ispred Univerziteta u Kragujevcu, rektorskog kolegijuma i naravno i u svoje lično ime prisustvujem večerašnjem otvaranju izložbe. Pre svega bih želela da čestitam 20 godina postojanja filuma. Ono što bih istakla sa aspekta univerziteta, da film na našem univerzitetu predstavlja jedan dragun, jer upravo je tim svojim dugogodišnjim radom to i pokazao, zato što predstavlja riznicu mnogobrojnih, rekla bih, stručnjaka u različitim umetničkim oblastima, i upravo to večerašnja izložba i pokazuje. Još jedan put bih želela da se zahvalim organizatorima na pozivu i da vam poželim puno uspeha u daljem radu. Ovu izložbu, koja se održava povodom 20 godina postojanja Filološko-umetničkog fakulteta, svi zainteresovani će moći da posete do 5. maja.